Nakumbuka wakati moya juu ya hizi habari niko nasema za kutaka kufanya kazi ya Mungu kwenu kunyumba kwenye wanakujua giza hawezi endelea na maneno yako, hawawezi kamata sana na samani sawa gizi Yesu vilimkuia kwabo. Wakati moya mu année 2016 Mungu aliwaini tuma kaniambia nifate mkubwa yangu moya niende mwambia kama zamana alikuwa mwimbaji hasa kaviacha. Mungu anasema arudilie kazi yake ya uimbaji juu kama hairudilie ndani ya ulimwengu wa giza huko mipango wako na mupangia yenye inapasha mupata sinfa harudilie Mungu, harudilie kazi ya Mungu alikuwa anafanyaka zamani. Kisha sasa niliwaza kuile nilikuwa yeye mapassage biblique nishasoma koma mutu kwabo banamutretaka saa yenye anataka tumike kwabo sawa mtumishi wa Mungu. Saa yenye baliniambiaka vile nikasikia stenda nikasema Mungu akosa tume mtu mwingine njo mwaende mwambia. Jubi yangu hata bikamata na Valer. Nikanyamanza. 2 jours après nikatoka nikienda salimia baba yangu kunyumba. Sasa nikoenda nikakutana mama moya jirani wa kunyumba kwetu kwenye nilikomalia. Ule mama akaniambia aseme Mungu aliniambia nikwambie hivi wende ambia mkubwa yako Tumaini. Wendo mwambie arudilie kazi ya Mungu. Nikasikia sitaweza ile. Nikasikia inalomba niache juu hata vikamata na samani. Na kweli wakati nilimufikia nikoenda mwambia hakubikamata na samani kwa anambia we kapastere toka pale una kapastere sasa na njoo kapastere. Donc ukitaka impacte kwenu, ukitaka kufanye kazi ya Mungu kwenu kunyumba, kwenu kwenye ulikomalia, hauwezi kuwa puissant, hauwezi kuwa puissant. Je me rappelle aussi en 2012, mwane 2012 nilivoyajaka nikaenda ku village natal kwenye bazazi yangu banatokea. Wakati nafika kule nilikuwa na habitude ya kuwa kila jioni naenda zenguruka kumanyumba kuhubiri watu kila magharibi. Sasa nikafika kwa baba moya ananijua. Wakati nifika kwake niko na mhubiri niko namwambia neno la Mungu, ule baba akaniambia kiana wake yuko mprizo, nilikuwa siyue. Sasa kama niko namwambia vya Mungu, ule Mungu mwenye niko namwambia hakukuwa naona sasa kiana wake yuko mprizo, nikamwambia kiana wako Mungu atamtosha mprizo. Ule baba alienda tola mpanga, akanikimbiza na mpanga, nikakimbia nikaenda. Lakini kesho mtoto wake akatoka mprizo, na ule baba akia niona akaniambia gizi kiana wake alitoka mprizo, lakini nikimbiza na mpanga. Alikuwa anaangalia, anajua baba yangu, anajua mama yangu, anajua wote. Sasa komanda wezi kuya na mie nimwambie niko mtumishi wa Mungu. Donc Yesu kwabo hakuna siku balimukubaliaka sawa mtumishi wa Mungu. Yesu kwabo vyote vile alikuwa anafanya walikuwa na vikatala bakwabo. Naye Yesu akakamata strategie nyingine, ikalomba ahame, atoke, aende fasi nyingine. Sasa watu kukujua kukuzoea sana we mtumishi wa Mungu inaweza tuma neno la Mungu uko nayo uko ataku uitilize kwawe, inaweza tuma haitawafalia na wewe unawaza haina nguvu kwako. Na we mtu mwenye unazoea mtumishi wa Mungu juu ni wa kwenu, jua kama neno la Mungu haiwezi kukufalia yenye nakuya nayo kama ni wa kwenu. Halafu jambo ya pili yenye natumaka neno la Mungu haiwezi kufalia hata unaisikiaka, inatumai kufalia yake ni kuzoeana sana na watumishi ya Mungu. Anaweza kuwa hazaliwe kwenu sote ujue na kwa alizaliwaka, lakini mnazoeana sana. Unamfanya pire, ushamkamata pire. Rafiki vya kawaida. Wakufanya naye mablagi, wakufanya naye maanimasio zote hazina maana. Ile inatumaka nayo mtumishi wa Mungu anaweza kuwa kwa nguvu ya Mungu, anaweza kuwa kwa upako ya Mungu, lakini haitakufalia wewe mwenye kuisikia. Ile neno la Mungu haitakufalia juu ya nini? Unamuzoea sana. Unazoeana naye sana mpaka unamchukulia wa kawaida.
kuzoeana na batumishi ya Mungu sana haiko bie. Kubazoea haikuwake mzuri, inaweza tuma hautafaidika kitu kenye ulipasha faidika mu maisha yako. Unaiwa ukisoma ndani ya kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya pili mstari wa 23 mpaka 24, Des Rois chapitre 2 verset 23 mpaka ku 24 yake, utasikia pale Elisha aliwailaani batu bakakufa batoto ba manabii. Balikuwa na muzoea sana, banamuyua sana. Hasa Elisha wakati iko napita aseme bakakutana batoto tena ba manabii. Sasa walimuona wakaanza mulalamikia, we kipara. Sasa kwa mulalamikia we kipara, aseme Elisha aligeuka akabaona. Pale Elisha akabalaani. Sasa inyalibalaani aseme mpori mukatoka dubu 2 zikararua batoto 42. 42 person. Madubu, tafadhali madubu zikabaua batu 42. Lakini walikufa juu ya kuzoea sana Elisha. Juu ya kuzoea sana mtumishi wa Mungu wanamuchukulia wa kawaida, habayue kama iko mu dimension yengine ya kiroho, iko na opere mu uwezo yenye Elia alikuwa nayo, bakakufa. Sasa hapana kuzoea sana, kuzoeana sana na batumishi ya Mungu. Unabafanya bapire yako, barafiki yako. Inaweza tuma wakati bako na ubiri byabo unakuwa angalia bamalize mbio basi baachie pale. Inaweza tuma unakuwa naangalia haba nabo sio kama nakuwa mubinini. Ijapokuwa zamani neno lilikuwa na kufalia. Ijapokuwa zamani ulikuwa nasikia unafanikiwa katika vyote viko na ndani, uko naenda ndani sasa alikuwa na kuhubiri. Lakini kuzoeana sana na batumishi ya Mungu inapunguza mafuta ya Mungu kwabo mu maisha yako. Inatuma vitu vya mingi mu maisha yako vinaweza katala. Vitu vya mingi vinaweza katala. Unawezi lainiwa kuishi maisha ya ungelipasha ishi juu ya kuzoeana sana na batumishi ya Mungu. Donc batumishi ya Mungu haiko bakufanya bakwe bapire, haiko bapire ya mtu. Alafu jambo ya tatu yenye inafanyaka unaweza sikia neno la Mungu na lisikufalie ni tafadhali. Jambo ya tatu yenye inaweza tuma mtumishi wa Mungu unaweza enda hubiri neno la Mungu na mbele ya watu ile neno haitabafalia, ni ile jambo ya kukua haupendake enda hubiri inje kubenya wakujue, lakini unapenda hubiri kuba kwenu kunyumba. Ile inaweza tuma neno yenye uko nayo haitafalia batu. Pourquoi je le dis ça? Nishasema kwenu hawawezi kuamini. Unaweza jikaza kuamini lakini biko rare. Ndio peut-être uko mwanaweza lakini bakidogo sana mwa kwenu paraporo ya bainje wanaweza sikia. Ile jambo Mungu alijuaka wakati ya zamani za nabii Elisha, sawa gizi Yesu amesema kule kwenye tumeanzia. Anasema wakati wa zamani za nabii Elia kulikuwa bajane ya mingi ndani ya Israeli. Ile wakati yenye nani ilifunga, ile wakati ya senye mbingu zilifunga, mvua haikunyesha miaka 3 na miezi 6. Sasa kulikuwa bajane mingi ndani ya Israeli. Lakini Mungu akaangalia akituma Elia kubajane ba Israeli, abata musikia, abata murespekte sawa mtumishi wa Mungu. Ikalomba mutume mbali ndani ya muji wa Serepta muinchi ya Sidoni. Njoo kwenye kaenda bakia kule. Jua nini kwabo bajane bako, haiko kusema banakosa. Bajane haiko kusema balikuwa nakosa, bajane balikuwa bako. Lakini bale bajane bako balikuwa hawawezi muamini. Kalomba atoke aende mbali kumujane wa inchi yengine, hapana mujane wa ndani ya Israeli kwabo. Jua balikuwa hawawezi muamini. Yesu akapana engine mfano akasema zamani pia za nabii Elisha kulikuwa na bakoma mingi ndani ya Israeli. Baitu balikuwa na ugonjwa ukoma balikuwa mingi ndani ya Israeli.
Aseme lakini mwenye aliponeshewaka malitakasiwaka ukoma yake ni mumoya tu, ni Naamani mtu wa Kushi inchi ambayo ni Ethiopia. Naamani njali kuya akatakaswa na alikuwa na ukoma, lakini ndani ya Israeli kwa wengine bako na sufuria na ile ukoma, banagonjwa, ukoma inabatesa, lakini hakuna uponyaji bako napata. Lakini mtumishi wa Mungu mwenye angewaponyesha iko katikati yabo, lakini hawawezi muamini juu ya nini? Juu ni wa kwao. Lakini Naamani mtu wa kutoka Ethiopia, ye akakuya akatakaswa ukoma yake. Cher serviteur de Dieu, usitafute sana kuimpacte kuba kwenu, usitafute sana kuimpacte mubatu bakwenu, ile haiko mzuri, habitawezekana. Wende nje, Mungu alitumaka batu nje, haiko kubure. Elisha haiko kubure. Yesu anapana ile mfano ya Elia na Elisha, ni vitu vilikuwa mmempata, lakini alikuwa sema realite yenye inakuwaka mubitu. Ni mzuri mtumishi wa Mungu utoki kwenu wende. Kama unataka kweli ufanye kazi ya Mungu, kama unataka kweli nguvu za Mungu zionekane kuwe, toka kwenu wende kwenye hawakujua. Kule si unafika kule installe utumike ndani ya huduma yako. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que gizi maandiko nasema, aseme Yesu saliona naye kwao balitafuta muua, saliona kwao balitafuta mutupa kumkingo aenda anguke akufe. Aseme alitoka katikati yabo akaenda installe huduma yake Kapernaum. Kapernaum njo kwa Yesu alienda installe huduma yake, katoka kwabo kabisa. Njo kwenye alienda fanyizia ministeri yake, na kule huduma ya Yesu ikabrie kule Kapernaum. Wagonjwa walikuwa naponya na hubiri, watu wanasikia neno, watu wanaamini. Jwani haiko kwabo. Kama ulishaona kwenu habasiki yake, kama ushafanya kazi ya Mungu ona binakatala ya mingi sana, petetre ni juko kwenu. Toka kwenu wende nje kwa watu wengine hawakuyue. Tafuta sana kuhubiri kwa watu wenye haiko bakwenu wenye hawakuyue. Kule utafanya kazi ya Mungu. Fanya ile strategie ya Yesu. Fanya strategie ya Yesu ya kutoka kwenu wende nje.